3 immigranti irregolari, 3 stejjer rakkontati lill-President tar-Repubblika. Dan meta l-President Marie-Louise Colero Preca laqat lil professur Colin Calleja li der fisem il-Grupp Solidarity with Migrants kif ukoll xi immigranti li ssieħbu mal-istess grupp. Hawnhekk intqal kif ħafna mill-immigranti f'pajjiżna għandhom sal-aħħar ta' Ottubru li ġej biex jakkwistaw passaport minn pajjiżhom stess qabel ma jipproċedu b'dokumentazzjoni ma' Identity Malta biex ikunu jistgħu jibqgħu jingħataw il-protezzjoni. Dan minħabba li pajjiżna se jadotta regolamenti ġodda dwar l-istat ta' Temporary Humanitarian Protection New, it-THPN, li jingħata lil dawk li ma setgħux jakkwistaw l-ażil biex ikun konformi ma' pajjiżi Ewropej oħra. Ali Konate mill-Mali kien wieħed mit-3 persuni li kellmu b'mod personali lill-President. Għalinna kif ilu jgħixu jaħdem hawn Malta mill-2002 u dejjem mexa skont ir-regolamenti u b'rispett lejn l-awtoritajiet. Staqsejnieh kif ħassu meta għall-ewwel darba kellu ċans jitkellem mal-President ta' Malta u verament juri minnu u minn xi xadda. Meeting with someone who really will understand the situation of human being and try to find out what is right and what is maybe not supposed to be done. Everyone should be happy to meet that person. Staqsejnieh għalfejn għalih Malta mhux biss hija daru issa, iżda anke santwarju sikur fejn ħajtu mhix medda kuljum. Where we go, what we have there in Mali. Our life is in Malta here. We've been living here for more than, myself living here in Malta more than I lived in Mali, because I left Mali when I was very, very little. Waqt l-intervent tagħha l-President qalet li din hija problema globali li hija frott nuqqas ta' rispett lejn id-dinjità u d-drittijiet bażiċi tal-bniedem. Iddispjaċuta bl-esperjenzi ta' 3 immigranti li tkellmu, wedet li se tibqa' turi l-appoġġ tagħha lill-immigranti kollha.